Hello viewers, jotona lamsugo ane blog narok bahai tongbai. I hope narok kaham tongbai na. Kha khlayu angbo kaham tongbayo. Haipano kaham tongphana se onek din video channel la upload khlaija mane bai. Tini haina hai narok bagai ang video ti phai tongo ke narok naimana tini video no ke narok kaham ke naide ke tini oro ke ang narok no sanani bagai phemani kisu narok na update onani bagai exam tongkhani oban 7 paper 6 semester last year obani bagai tebo tamahing aro 8 paper tongko obani bagai ang blog robo khaimia tinio porikha paikha 7 paper pameni agolo tabung ang phaika phai kisa leng namalakha norono bu kisu update oni ni ang tini blog khaimanango karon ke sani musuko channel lok bang video upload khaya ke channel pura down no thango obani bagai channel grow khaini ke regular ba continue video per day ekta phano upload ma khayo niyom abo rules obani bagai ang tini noron bagai video kaisa ai baratate sottete noron update oni musugo kokya haise tama satai channel onek mani tamhe baksa onek video rogo nuya bahayong karbu sia obani bai sane musugo ani exam tongo main karon ke pura exam tong mani bagai ke ang kono khaimia pura tabo soli tongo ani internal exam tebo bini perke project ku tongo project te oro final exam obane bagai ang soren ran nakadi ang tabo one youtube kisa salai ma tonai paite to yong khaba kisa monojog roi ma porinai bukha rogai ke video simi khaitong khebo nya friend channel ro support khaitong de haipana non sane masogo please naro support khaitong de ang video upload khayame apana naro thani ang nakat sano naro support khaitong de just anon bai takti no ang ti phene video naro ke nai tone friend chong belana leng suka obo taming tuyo obo ke paila mani oh paila mani se dukani paila mani emon tui kangjak bahai ke lama kubang masalo hemi phayu ang ke lama onek khamia bahai lengka normal mana emon basar makharo muja ete kaisa norno pungnai bahai ke norno bagai kaisa abo phone kaisa norno pungnai hi one to mani surprise norno bagai abo tawa nai manai phone datao bishe phone pura tamhing replacement khe jawa repairing display LCD kuta lagai mani abo eke orona daiti khe taba pura fitting e mobile ke norok nai manai abo Redmi 8 Pro de hing abo ang manya abo hai mobile pura katal ongsa tabo salamai pura nai manai pura cover lagai ja abo tabo haipana pura switch off kheja mobile bahai ke abo lasa thapja tabo obona khai hanai no thangke 3-4 घंटा परे अपना खानाय बाहाय के राबा रखाय के मोबाइल चेनल कष्ट न हिया अब बाय थापा न थाय सुकुनाय के मोबाइल पूरा अब LCD ग्लास थांजाक अबनि बागै बनो पूरा लागाय खाताबो अब हिके आनिया अब जस्ट बयनिसे अब ननैनि फोन के बरबो बुखारबो तंफिया फाना होय माखाना अबनि बाय आंबो बरनि बागैबो बेलाय खेवाना खा display bo maya LCD tebo tinio back khila kha dukani angbo te kaisa dukan thangka thangai dakti na logo na slamai nasinge lakha laina lekha ane exam paimani le pura dukjak tinio 10 ta abo 11 ta rok haipana oro nasiti belai dukha gai ro kate ta pura bokro kitinga ne ke oboroma lagaite onek dukha ke mane oba ania noni paise tabo bor khushi honai tha khlayo bor tabo onek khushi honai mobile kata pura mobile fresh onjak pura fresh pura tabo onek obisini obo kabat ultani
cover obono pura katal khaijak katal lagaijak te temper rok joto pura katal ongjak pura mobile je khlaio norok bo bhai salam parani borok hingke norok mobile ok display ro baija hingke norok ang bai bu jogajog khlai de angbo ekdini bitor norok no ti ro phaimano salamai just musa nangya norok ni bagai just pura free te norok ang ro phainai salamai kono kichu problem no ke norok ang bai contact khlai di ang hingke joto ro salsa ni bitor ko norok salamai ti ro phaimano khlaio ake tini video norok saimang khana bahai karon ki ang tini video khaimani just vlog ya abo just norok update ro manise ake friend song te bang taba onek lengnama lagai tongo ke tabo no thansi nai ke naitoni friend song video no pura paitha pujanto tebo ang dakino no bagai blog ti phai nai ke naro support khlai de friend song ke tini video asuro na friend song ke jotono hambai